Shubor nakaslem jong unong san hima. Katba kajing nyo vote hanong ba shilong kalanang ya chakmat kajing di prarit bat sopti ke badannya ke syap jong ke Voice of the People Party ru kalanang thanam hak bala sakhi bakinong kershan jong nega sengru kile keni banlet thiet nakinong di uwei na urang ba ubawandi prarit udai na than penusla bat uladi hakador shispa asan pho uwei uprarit la sakhi ru bakinong kershan ke VPP kile keni banlet thiet ya ke sopti ke bashan lang bat ke syap jong ke VPP hakador laispa kawai ke sopti Kena. Pasan pau wei pra. Kena mandi nai. Dia marna pusla. Apa sela? Barit mah. Barit. Kena teli, kena teli ane pasti ane wei. Ni ada naspa tadi. Teli mah. Officer dan jurman job pra anda dah pion di pra na. Ngap sela kia mah. Saya bun batit entah. Boni. Mas nra boleh kini. Kana wei bang. Pasan pau mah. Kebut laram ni latap utas pasan pau labiang. Dampiang ada rai. Nanti dor pring inta. Kispas. Aspa teli dai dang dap job pra sibet. Dan tapi pak terang ini terang ni bun dekal. Di mana? Kisna hina syutit petang ni pra. Ni keteng pak. Dia suti kena menjob pra kan dah bila. Kami bejing kami poi perkat teh. Kami poi perkat bisma. Kena menjawab berat. Lama kan berat kau. Kau lama. Pra mah. Ini pra. Desan perak baik. Pra mah. Pra. Tinggal kau. Lespa kau. Ya. Kenapa Suti? Keneka. Kuni prap dah, keneka. Pasal kau. Pidin AP. Boleh pim up ya kabut hamerang setiru ki kilang kabut. Oh kau sah. Kau ada job sana keroi mah. Kisu tu kumno hamerang, kisu pun khanyu pra. Boleh khanyu pra ni, kisu pi baik kisu tu kumno. Bangi perang ikut aja kan tinggal kadang. Ki sutu bah adu benakut ke round, sutu benjok pra. Ki benjok. Kirman banjok prai. Alawan adu na mayroong banjok prai.